Anyang laki din! Saan ka man pa'y apumanaw-panaw si Kapre daw? Ne, apay mo't nanang. Kat numapan ko sibugan dagiti mula kanatan. Urayom ni Auntie Maria, umay kanon. Sus, taapay. Ngamen, nasurok a 40 taon. Ang umbaro ka pa'y laang. Day tamanen kat ti kunak. Dilawan nyo manen ti kinabaa ko nanang. Awan samot ti balasang amangayat kun ka anak kaw. Ne, katadanto lata ah. Ay nagmalmalas ka mutakanayo naun. Namin ano ka nalugi ti garden mau. No saan amalaylay, malayos dagiti mulam. Apay ngay akas tamot ti mapaspasama kun ka. Puro malas. Kahit adama aramidan ni Auntie Maria, tapno may katagiti ko nam amalas ka. Kano nalaing amamad to ni Auntie Maria. Di mo ayaan mo dayta. Amok ka day tananang. Adda pwesto na ije palengke. Ije igid aglakla ko iti lamlamags. Agpapabaya di jay. Ay, adako! Adan ni Auntie. Dumanon ka, Manang Maria. Ay, ayan nga itay kapek. Agtugaw ka pa'y mata. Kapi adagos ti biro ka. Oh, Fredaw, agtugaw ka dito'y abay ni Antem. Tayo ka na tigasat mo. Toy ka anakak. Adi mo't lamakaas-asawan. Malata ba panak agtimpla iti kapi ni Antem? Alaman nga rod, Auntie Maria. Ibagam man no agswerte ak itangal daw. Kas makitak dito'y bimataw. Adakulap mo. Na. Uyawang pa'y matidakulap ko. Iso ay bimato day tante, gapo iti katatrabaho. Itangal daw. Makapidot ka iti kwarta. Kwarta, ante? Kwarta. Iso ano magmagnaka. Agdumog ka. Tapno makitam di agururay kan ka. Kwarta. Nay, paray, apay nga nakadumog ka magmagna. Magnakalaan ka di pare. Niisan mo na makita di masabat ta na pinda sa balasang nung nakadumog ka. Ay katsikan ati mangkita para kanya. Ha? Uy! Adda kwarta. Ha? Ayan na di kwarta paray. Adday tao. Ha? Binting lang, mga dayta. Aglat-lati pa. Sos! Pudno di impadto ni Antik Maria itay. Makapido ta ka talaga iti kwarta. Ay sus! Ngam binting lang, magparay. Anan mo mga dayta. Di pa'y makagatang mo itikin. Adday ta dyan napidot ko a kwarta, nanang. Kwarta day tao'y. Ketuan, binteng aglatlate. Talaga mo'y tanaling agpadto ni Auntie Maria niya. Nakapidot akiti kwarta angam, binting madlaan. Ay sus, makapabilib mo ta niya. Unay mo daytan. Binting laang. Sos, kung nagtumit nga main, asa anak amamat pati kadagita apad-tupad to. Adula, amin na kita. Ay, sabalin ni Auntie Maria. Pudnaw dagiti padpadtuna. Kita man nakapidot ka iti kwarta. Inton maminsan, ibagam kun kwa na. Ano mabalain, milyon ti mapidot mo. Jesus, saanan? Diyak kayatan ti agpapadtukan ko na. Mapanak man kit di agsukat ta mapanak agaram. Day tala mo agar-aram tar aramidam. Nanang, kasano ako maamakaasawa no sa anak nga agaram? Makaturturog ako. Ne. Agsuy-suyaab ka matinday si. Kahit makaturturog ak nga rodin. Kasangsangpot ko laan. Katugtugaw ko. Agsuy-suyaab ka. Ay, dirit saan kan, Alfredo? Sapay kumata saan nga agsakit tinakam mo. Anya day ta, day si. Saan ka atay? Amok ti type mo. Jay gwapo.
Nagwapo ka matkat, Fredo. Ngam ti kayat ko, di baknang. Di nga adalugan na. At dapay house and lot na. Ha? Ay, baknang gayam ti kayat mo. Praktikal ti panagbiag itan, Fredo. Diyak kayatan ti agrigat. Iso abak nang ti kayat ko apakiasawaan. Yagawit ka na. Di ka pa'y lamakadlaw. Makaturturog ako. Nay, pare Pritang. Apay nagrabi ka miting o magpasyal ito yung balay. Mabalin ti sumrat, paray. Ay kasumrat ka paray. Nay, naka-spotting ka buti kas taunay Nagapot. Nagkapuwa ki je balay da Daisy, paray. Napaanak nagaram. Ha? Apay anak kalidliday ka? Pinain na. Ay, Paray. Pinain na katagos. Kaya mo asawang bastagkan. Iyak mo yun pagpagajarig na kan ko na nga may napinain ako na dagos. Apay nga rin dito yung balay nga, tinagdiritso mo. Kaya't ko kami nagsangit, pare. Ay na, nagsakit ti mabay. Ni ayat, pare. Iisangin mo lang ta, paray. Iwatalaan mo dito yung balay. Ay, Saus. Nagalas ka gayam. Nung sangit ka, paray. Nagalas na kitaan, Diyo. Ay, pare. Ang darak mo dito, pare. Apay, agsat na. Uwan man, pare. Gasti sakitin na kang pare. Malah, ginom tarog, paray. Ayan ni Fredo. Nakaturog manang nabartek ang nagawid idirabay at dan sa hangover na. Inggatang nan samutan ni Tiarak jay napidot na kwartay di kalman. Ay na may gatang naayamot ti binteng aglatlatay. Binteng tinapidot na. Ison sa pa iti pagsaksakitan tinakom na. Tapod no ang nakapidot iti kwarta ngam binting lao. Nay, Auntie Maria, handa ka manan. Muwan, adak manan. Dimbagasak to mayak makikapay. Apay, nabartek ka kanaw idirabe ay. Binasted nak je balasang ararnak. Iti dahita kinagwapong binasted na ka. Paknang kano ti kayat na. Di nalaamaw, abumak nang ka. Ha? Ha? Bumaknang to'y anak kaw. Wan, bumak nang nga talaga. Kasano a bumaknan? Mga bak, iti lotaw. Nangag mo, Fredaw. Bumaknang ka. Ay na, agbabawin to na di ababae anang paay kun ka anak ka. At na nakita ka nakaparada ako si isang wanan ti palay dadi siya, paray. Bisita na siguro Kuna mo di karo ba, dangagararam ka no kayong kwanak. Kay, isumat ti kayat ni Daisy. Daytay baknang. Daytay adalugan na. Panag ko na, nangina na di alugan. Isobak nang ibisita ni Daisy. Ay na, awan na talagang tinamnamak ni Daisy, pare. Saan nakakayat? Gapot na pobre aklaan. Bumak ng kanto, paray. Malagip ko. Wan, impadtugayam ni Antik abumak nangak. Ay agasam man, paray. Kita man lalay ta, bumak ng kagayam. Wan, bumak nangak. Kas impadto ni Antik Maria. Fredaw. Oy, agring ka. Agring ka, Fredaw. Dito'y matan salas tinagturugam. Ado tilamok ditaw. Mapan ka maturog ijay silid mau.
Natulog agayam di buya ka, tibe. Idedep kon tasayang ti kuryentay. Ya ka mo tinanang. Apay arining nak. Mangrugrugi ako nga agtagtagainap ka. Ha? Anya ti tagtagainap mo. Agtagtagainap ak kampay di abumak na nga kaun. Ay sige, sige. Inka ituloy di tagtagainap mo. Ijay silid mo. Ay nakbak ng kan paray. Agasam tinahaba mo nga itilutaw. 10 million jo. Anya 10 million? 20 million. Kahit anong nga dahil kaado a kwarta paray. Gastusa ka. Anong nagadaw oh. Fredo, ni Daisy daytoy. Di na ka din am-am mo. Daisy? Nagkita ta ka din? Paray, kinuiso dahil tayo inaramaw oh. Pakasaran na kun ang. Pakasaran na dagaws? Di nakpay sinungsong batan? Pakasaran na kun no pal ka. Asaws. Ay, magpaiso na ita, impaturo mo kanya. Ay, naparay. Ano? Ay sus, agasam mga minday ta 20 million na kwarta ngay paray. Babaeng di agkamaking ka oh. Ay, di na Ay, di na Uuwin, pakasaran ka. Pakasaran. Ay na. Tagtagayin na pala ang gayam. Kaslapod no abing maknangak. 20 million ko naman. Hanggang, ay na. Naibos man lang at agaw si dinakaringak. Ay una yung tigastaw. Ay na. Puros palpak magtipad to ni Antay. Ay na, nagmayatan ti makikapay. Manang, nakariingan ni Fredo. Nasapak ita, Fredo. Adda ka man na nantay. Mamam, ada makikita ka mapasamakan ka. Sos, saan yun nga ituloy day takapad to? Ngay bagbagayo para kanyak. Nay, apayakas ta ti panagsasaumkin ni Antay. Saan to madla po mayso? Pudno abim maknanga, tanang nga bakak itiloto. Hangam, naibus madla ang adagos, idi nakaringak. Di mo kumaing gastos amin atap no adda nagbatay. Ay, bayamon, tanay busgarod. Dayto iti ibagakan ka, Fredo. Sos, saan ako na mamatay? Mamit mo, jay ka forever mo. Ngam saan na ka mamit? Ay sus, kunakon kay, palpak manen apad to day ta. Ay, danggam namin na. Saan na ka mamit? Tasabali ti pagturungan na. Amok ti pagturungan na. Sabatam ijay. Paray, sa dino ti papanam. At damapan ko sa batan paray. Dita highway. Sino ay mati sa batat? Ay ka forever kumat. Ne. Isun samot tang daytoy paray ne. Ne. Iso ti ka forever mau? Daisy, nagsabat ta? Sikat ti ka forever ko? Natagtagainap ko. Ajay masabat ko dito'y highway itang altaw. Kat iso ti ka forever ko. Kat si ka dita, Fredo. Ay na, ay sus. Pudno yung padto ni Antek. Makasawa ka. Ay na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Isagsagot ka na kayo,
ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Itay pa nga igamam day ta cellphone mo, anak ka. Unta ta, kasangay nga hindi ka trabaho kita. So, kablaawa, babaan dito yung group chat may. Aya, Wan, basta dagkasangay ka trabahoan may. Kablawan mo iti group chat, kuno iti mismo nga opisina may. nagsaya atay no kasta, janaw anak ka. Unta ta, so kablaawak dito yung group chat may. Happy birthday, Maniling! Agyaman na kada kayo, kakabsat. Gapo ta kasangay ita ni Manilin, siya kunti makaammo iti handa na. Ayos mabsug tay manan. Jano, si kanti ibaon ko ang mapan gumatang iti kanan tayo. Uwin madam. Agyaman nak, madam. Ay na, nagsingput ka at talaga ang manager. Mangrabitan, janaw anak ka. Ay na, nabsug akong tatang. Nanganak itayin iti opisina may. Kasta aya, Wan, mga nakailatan tanay nabsugak pa ay. ne, apay nga enroar mo man ang ti cellphone mo. Agkablawak manin na iti group chat mi tatang. Apay, adda ka di manin agkasangay. Wan, kasangay mo iti may sa akatrabaho may. Anya, agsasaruno ti agkasangay iti opisina yo anak ka. Un tatang, basta da ito ya bulan, ado ti agkasangay akatrabaho. Mala, mga anak nga rodain, no di mo kayat timangan. Un tatang, nabsugak pa yata naggapu kam nga di opisina may. Maturugak tumutay no madamdama. Nagadutin sa ganam amakmakan, Gabi. Well, madam, kukuha tayo amin data. Gapo ta adumat ng timakmakan. Mala, kukwa kunti inuman tayo nga arak. Jano, ingka gumatang iti arak. Un madam, siya kung ti mapanggumatang iti arak ngayon naman tayo. Alaam na ti akwarta, Jano. Iparisibom. Tapno amok tinagastos mo, ha? Sige ma'am, indakaon. Ay. Nagadumat ng tinumam nga arak dyan, Alak la iti arak ngayon naman. Ibaga mo na nagadun tinalak gabay. Adu pa itisan nga min inom iti arak. So may sala nga buti talam. Anya? Nagadu pa iti inalam makanam dyan, nagrawat ka tayo. Ay, mangipati ka buta. Sana para lang kin kadagita makmakan. Ay, pasensya ka na. Saan mo't nga dutin nalak ang makan? When now, ilak amamatan ni tatang mau. Ay, bawal ti agiyawit iti makmakan dyan, Lima laeng nga aldaw tinapalabas. Adda manin agkasangay akatrabahwam, janaw. Uwan tata, iso kablaawak, iti group chat may. Anya laki din janaw. Tunggal adda agkasangay, kablaawam. Di ka mo nga ron mangyawid iti kanak dito'y balay. May parit ka no tagyawit iti makmakan. Anya? Imposible bawal ti agyawid. Kasanaw no nagado ti handa, di mabanglis laeng no saan amakan amain. Siyak lang ti paritan da nga agyawit iti makmakan. Anya? No dagiti katrabahok tagyawit iti makmakan, mabalay. Ay, nalabos mo't daytan. Uwan tata, ibagadan to pa nagrawot Nagado ka no ti kang kanak. Anya laki din nagita at tao. Si kapay ti imutan da, kit nagado ti makmakan dito'y balay. Napno iti karnay ti rifta. Di alatay da kaskaso na. Mabit man laeng, janaw. Apay tatang. Saan ka day nga agkasangay kamot itaabulan? Uwan tatang. Awisim man namin nagiti katrabahwam. Ta ipartyak ida iti maysa baka. Anya? Nagalas to gali da. Ibaga na ki din na nagrawit ka. Kan paritan da ka nga gyaway iti makmakan. Di tayo latay da tutupaanin tatang. Basta pa umayam ida dito intong kasangay mau. Taura gyawid da iti adu akarnay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Richard! Agyaman na kada kayo, kakabsat. Mga tayo Adayin saganak dito yung opisina. Nagadungag pa iso ti saganam, Richard.
Agkakaim sa mamakan. Wanjano, ipakpakuna ko kin ka. Bawal ti agyawid. Anya? Ay, sa anak mo nga agyaw-awid iti makmakang kahit. Iso nga rod nga ipakpakauna kon adi ka agyawid iti makmakan. Basit lang ti kanem, tane. Adu tayo nga empleyado amangan. Well, Richard, matungpal ti kaya mau. Agraraman ka mat iti makmakan. Awan siguro tinaimas sa makmakan iti balayo. Ah? Kita man deta lang amdano. Kasla di ka agsuksukat iti badong. Iso lang nga iso ti isusud mo nga umayag trabaho. Janaw, apay analpay ti abaga masimang pay. Nagalas ka dito ugalik, tata? Ha? Asino tinangibagaan nagalas ti ugalan? Sa lodsod ko ti sungbatan niyaw. Apay nalas ti ugalik. Nagsingpad kanto pay anak ka. Nagagit ka. Kun amom ti makilangan ka dagiti tattao. Apay akas jay. Kaslawan paset ko ti opisina pagtrab-trabaho ha. Kun kay taday ti parikot maw. Agpapaada kami maamang-amangan. Agam ibagada pa ila nagrawat ha. Kanjak amo ti mangibati iti makmakan. Anya laki din janaw. Sana parikot day ta. Hingga gumatang iti ka nama. Nagadumot ti kwartam. Tatang. Naglaing kanto pa yamang kablaaw kadagiti katrabahwam no adag kasangay. Anya nga tano agikat kan iti dayjay nga opisina. Tatulungan naklangan nga agtarakan kadagiti baboy kas kada baka, kaldeng, manok kanda dumabay. Kaya't ko pa'y tagtrabaho, tata. Anya laki day nanakaw. Uray saan ka nga agtrabaho, agbyag kalata. Naglawat ti mulmula kadaga. Nagadaw ti bagas ken nateng tayaw. At dapat dagiti dingwan. Tatang. Gumatang ka mamat iti napinta sa abadaw, janaw. Kabailam mat ti gumatang iti branded abadaw, sapatos, ken pantalon no kayat maw. Sanay. Gastos la day tapang panunutin niya. Suggestion ko laeng dayta no kayat mo ti gumatang iti kawas mo anapintas. Tanay, tagtagibas si tinda ka, anak kaw. Adda ko mamanen ag-birthday akatrabahuan tayo, tapno mabsog tayo manen. At da nakakalindar yung agkasangay inton sumaruno alawas, Manilin. Sino nga Richard? Ni Jano. Ni Jano ti sumaruno nga ag-birthday? Oh, abakas lang naklat ka iti daytang imbagak, Manilin. Ay nadyak lanam namaan nga aghanda day ja Jano. Anya kumangay ti kwarta na paghanda na. Sa bagay, agpaiso daytang imbagam, dinto pa'y makagatang iti baro akawas na. Makagatang kit din iti paghanda na. Ay, nakapimpi man day at tao. Agraraman iti makmakan. Ay, si kamot ti sumarunong ag-birthday, Janaw. Ini ka magkisaritan iti admin, taaglon ka iti paghandam. Ha? Si kalaeng ti saan aghanda no kas pakarikan, Janaw. Kababain mat kada kami ang nagkasanga iti kalabas, no saan kang aghanda. Nakipangan kamot kada kamay, nagadupay tikinan mo. Anya? Nagadaw tikinan mo, iti da kami tinag-birthday. So arumbeng laeng agpakan kamay, iti kasangay mo. So ngayon ka makisarita na jadmin, umutang ka pa lang iti kastusang mag-birthday. Ay. Paslamat. Ason, dagiti katrabaho. Sursurutan da mo ilatan ni Baos. No sa dino ti papanan na, dadamay jay. Ay, nalabit ng agpamerienda ni Baos, isusurutan da. Sana ka masidag kadakwada, tay bagadan tumanan na nagrawot Oh, anyat kikita Jano. Nakamutalang kamutlatan dito'y nagtugawam. Ha? Ay kwa, awan manilain. Adda ka no merienda ko na ni boss. Mapantayo iti ayan na. Nakailat na tiyag meriendan. Saan na pa'y mo amabisin? Aya. Nasaya at matgarod no kasta, Jano. Amangan no ibusam amin dagiti merienda no umay kapay makimerienda. Boy-boyaan man ang day ta cellphone mo, anak kaw. Kita lang dagiti merienda nga impupos day ti group chat mi tatang. Ha? Nan? Kita agmamad? Antoy. Ha? Nagadumay tamakmakan da kita. Unta tatang. Sa anak mas asidag kadakwada. Nay, apay ngay, kat empleyado ka ba? Ibagadan to man na nagrawat kan ibusak amin dagiti merienda. Anya laki din na kita katrabaho manakaw. Saan ka mo nagbibising nga agmerienda?
Nagadunto pa ti mabalin mo mamerienda dito'y balay. Tatang, Adapay dagiti makmaka na naggapuy Amerika. Nga impakis ni manong mo a doktor. baybayan nyo lat idan, tatang. Wen ngam tagtagibas si tindakan. Agikat kan di trabaho. Tagtinulong talaga ni talon. Tatang, Sa nga pulo nga ektarya ti daga manakaw. Numapit amin dagiti pagay. Adaman ng kwartam. no namabati pagkit-kitaan da kanyak, baybayan nyo latan. Agriya kaklatan kadagiti impos da, Apay nga kriyak ka pay lang. Kadi da ka lang arudan kaya't apakanay. Gayay, gagayem ko lat ida nga uray na babati pa nang kita da kanyak. Alas 6 pa lang iti agsapa, adakan dito yung opisina. Juan Richard, ado nga minteramida kita dito opisina. Iso na sapa, Wala, ngam nagsapa kalakit din nga umagtrabaho. Wala, kaya't mo lang ti agpasipsip. Ha? Sige, panawan ka pa dyan, oh. Mapanak matan iti table ko. Why? Why talaga? Dinilaw na ka nagsapa? Ngam di na dinilaw ti bagbagi na nasapsapa pa ngam iti siya kasimbang pat. Ha? Ada something wrong dito opisina. Naglaing da ngagdilaw. Di da mo dilaw ti bagbagi da. Umay kayon, adda merienda aginatang ko. Wow! God bless you, boss. Mabsog tayo manan. Nagimasen da kita merienda. Mala, mabalin nyo lat tagyawid. Taadumot da kita merienda. Oh, ningay Jano. Apay, di na kaya ti umay ag merienda? Baybayan yun ni Jano, boss. Ang mga no agkurang pa'y ti merienda tayo. Kat no nagrawit. Agyawid pa'y iti makmakan. Saan nga minamakaramraman iti kakastoy a klase ti makmakan, boss? Isong agraraman. Malala, mangan tayo nga rudan. Agpapas tayo nga ag merienda. Una yung bagbagada. Agraramanak kan iti makmakan. Ibagbagada pa yung agyawid ak iti makmakan kat isodam iti agyaw awid. Asino kada kami agraraman iti makmakan. No siyak ti mangan, nagadot ibagbagada. Dilawan da amin agaraw kaw. Oh, apay asaan ka na pan nagmerienda, Jano? Ha? Ay kuha nabsugak pa yung manilain. Ay na. Nabsugak ah. O sige labsan ka pa'y Jano. Ay. Naglay ngagpakitang tao. Nung nakatalikudak, nagadot ibagbagada kontra kanyak. Nagadupay tinsupot na makmakan. Kasangay mo ita, anak ka. Apay akas lasaan ka, naragsak. Awan pa'y nang kablaw magkanyak dito group chat may tatang. Anya, idinto tasi ka. Kanayon ka nga agkablaaw, no adag kasangay akatrabaho. Amin dalaki din, ngawan ng kablaw kanyak. Nakadkadlawan na didak kayat iti opisina. Amo konti aramidak. Partiyag diya may sa abaka kan 5 akaldeng. Madakin ka, anak ka. Paka nag-amin ida, kan mabalinda pa iti agyawid. Kalpasan na, agik katakmutin iti dayjang opisina. Nagado tinagsangpet amakmakan. Winyag paisaw. Kaslamot ken kasaran ti kinaado dagiti putahay. Karniti baka ken karniti kalding. Daytoy ati sagana. Nagado. Agpapas tayo amangan. Nala, agpapas kayo amangan, kapunta kasangay ko ita. Mangtedak pa iti saggay sa kayo akaban abagas. Anya? Pudno ka di daytangay bagbagam? Ha? Ikan na kami pa iti sa nga kaban abagas? Nagadun ngay dayta nga itid mo kada kami, Jano. Wen boss, ngamin, dayto yun ti mo, di pa nagkikita tayo dito opisina. Ne, apay ngay. Kalpasan ti pandangan tayo, itad kun ti resignation letter kaw. Diyak kaya tan tagtrabaho ti dayto yung opisina. Nagtalo naklangay. Ay, kababain ti naramid mi kun ka dyan, Pakawanan da kamay. Saan ka ko mga resign? Ay, wow. Agkid daw kami iti pamakawan, Jano. Agsingsingpet kami. Kababain ti naramid. Ala papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo. Anyalaki din! Insura ni Teatina Minisize. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel.
Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Mapanak ang trabaho siya raon. Nagsapa ka mo na mapanagtrabaho, aga? Alas 8 ti trabaho? Ngamrumuar kan dito balay iti alas 6? Anya laki din ni siya raon. Diyak nga rod ka, timalado pa mapanagtrabaho. Nagasidag ti pagtrabaho ang nga opisina. Awan pa'y 30 minutos, no pagpagnaom. Ala, awanin ti ado pa asaw. Inakaw, tapno sa anak amaladaw, yung opisina pagtrabaho. Awan pagluganak at tricycle dito'y paradaan. Unay, maladaw ako nito pagtrabaho. Yo! Ay, magnaak sa langin ah. Aga, Nay, si ka magagayam gabay. papanam. Ha? Tunggal makita na. Damagam no sa dino ti papanak. Papanam nga rod. Nakapurma ka na Anya laki din ni gabay. Amom lang aro din na mapanak ag trabaho iti kastoy nga oras. Kung nag-ano da sa bali a papanam, aga. Iso ang nagdamagagkan ka. Awam mo ti sa bali papanak. No saan nga iti opisina pagtrabaho. Sige. Labasan ka pa, aga. Mapanak man magisugal. Hey, tunggal makita nak na itatao. Damagin na no sa dino ti papanak. Ay, magmagnaki din. Awam mo tin mauray ko atray sigala pagluganak jo. Nagarutin ring Pasko trabaho iyo opisina. Kartengak ti magnangagawid iti balay. Tanay, mabisina ka. Kaya't konti mangan. Aga! Ni manang gabi ti masabat ko dito paraangan jo. Apay, gabay. Naggapuam? Anya? Damagam manay. No sa dino ti naggapwak. Naggapuam ay agamin. Malimkan ang nagawid Naggapwak iti opisina pagtrabahwak. Gabay. Ay, kunaknod na sa bali ang naggapuam, aga. Sa dino itayan di opisina pagtrabahuam. Anya laki day. Day tamanan ti damagam kanya. Imbagak lang aro din idiking ka. Ngay jay sentro ti pagtrabahwak nga opisina. Ay, wait. Nalipatak mutin. Anya itayan ti trabaho mi di opisina pagtrabahuam. Ay, anya laki day gabay. Sana yang imbagak king ka iday. Amay sa kayo utility worker iti opisina. Anya nga ti trabaho ti utility worker. Ay, unay mo dato eh. Kwa, maibabaon. Kin agdalos iti opisina. Kin dadumabay. Ay, kasjay gayam. Sige, panawan ka pa ay. Ay, nyalaki din day ta agabay. Tunggal makita nak, agdamag. Nagrigatin ay ati agsongbat. Una yan. Maturog kakit din, aga. Di mon panunutan da di agabe. Nagdamaglaken ka no sa dino ti papanam. Winangam kanayon na kapag damagan. Iso lang iso ti damdamagan na kanya. Di mo latan ikaskaso ulakay. Awan siguro na ati mapanunot na damagan ken ka no agkita kayo. Ay na. Ay. Ay na. Makaturturo ka mitang siya araw. Ala, maturog tan. Tapno di ka mapuyatan. Tanay, agtrabaho ka manun intun bigat. Aga! Ni Maricel na chismo sa ti mga ayab kanya. Lumabas ak itayan na. Apay ka day, Maricel? Papanam? Ha? Ay, mapanak agtrabaho na. Apay ka day? Awan, damdamagag laang no sa dino ti papanam. Tanagsapak arimor ije balayaw. Sigod mo nasapak ama mapan iti trabaho. Pagtrab-trabahuam, tapay ang nagsapak arumrumwar aga. Opisina ti pagtrab-trabahwak, Maricel. Kanong pay? Ay kit nabayagin 5 na tawon kong agtrab-trabaho iti day nga opisina. Sana ulad da trabaho na. Ha? Apaya sana ulti imbagam, Maricel? Imbag pay kan ka, tanagagat ka mapanagtrabaho. Saan akaskin nila ka ikaw, asabali ti paggagatan na. Anya ngay? Nagagat amangan, kinagaramid iti ubeng. Anya? Karamit iti ubeng? Ay una yung ngay. Ay. Magmagnak man ang agawid iti balay may. Nagsweldo ak. Kun gimata nga umitin iti si Dawn mi kanisyaron nga sawak. Day,
Si kamat ti masabat ka o aga. Way, tatani kanaur. Nagapwam. Ki, ije trabaho tatani kanaur. Sa dinaw ti pagtrab-trabahoam aga. Opisina ti pagtrab-trabahwak, tata. Sa dinaw nga opisina. Ije sentro ti ilay, tatani kanaur. Sang ka di nga amuyo mo tanyag trab-trabahwak, iti may nga opisina. Ay, way, nalipat. Agmatan nagtrab-trabaho kay ti opisina. Hey, papanamon nga ay. Agawid ako tata. Nay, anya ngay dagita imot maw. Duamot adadakila plastic bag. Grocery items, tatani kanaur. Ay, manumot nga iti sweldo mo iti pagtrab-trabaho ang nga opisina. Minimum lang, tatani kanaur. Manungay day ta minimum aga. Ay, unay mo tay. Apay, naskin ka di pa asong batak na ita. Tatani kanaur. Uwan atap no amugmat no mano ti masusweldo medyo opisina pagtrabaho. Anya? Ay, unay yan. Anya laki din. Unay mo dagitan. Apay ka di manin aga. Agbubusor ka man na simbang pot. Hey, unay yan. Anya laki din aya dagita karuba. Mapanuga mo ito. Anya ti pakabanugam ako nam aga. Napanuga lang aro din na nagkapoy yung opisina pagtrabaho. Mapanuga pa ilang agpalpalawag ka na kiti karuba. Unay mo dagitan. Tunggal rumwarak. Damagin no sa dino ti papanak. Kita mo lang aro din na mapanak agtrabaho. Ay kat, awan la siguro ti sabalin ang maibaganakan ka. Iso akas jay ti damagan na kan ka. Ay, napanuga ka talaga nga agsungsungbat ka na kiti karuba. Siya raw. Agdapay agdamag naman ti masusweldo kiti opisina pagtrabaho. Unay mo dagitan. Makapay-stress ti kastoyo. Hey, unay yan. Di mo latan ikaskaso dagiti kaaruba. Umay kakit din tani. Ay dasarkon, di pang malumanta. Day, adda ka pa'y matlagayam diti paraangam, aga. Apay, di ka na pa nagtrabaho? Di off ko ita, gabay. So nga ginanaak mamay. Agpaangin ak nito'y sirok ti kayaw. Anyang itararamido medyo trabaho, maga? Ay, ibabaw ndak Agdalaws, kun nagsimpa ka na giti papapili di opisina. Kahit adamot merienda mga ito da. Awan empleyado kami mo amin. Kanya-kanya ti merienda. Anya nga oras man niya, umalis ka no bigat. Alas 6 itagsapa, gabay. Nagsapa mo ito, mapan ka iti trabaho? Kawin Tapno sana ka maladaw iti pagtrabahawak. Apay, stricto matibos mo, aga. Saan may? Kababain lang, ano maladaw ka mapanagtrabaho? Mano kayo mat nga, yung agkakatrabahoan? Aguray tabilangag no mano kamay. Mano kami ngaminay. 28, 29, 30. Ay, 32 kami amay, gabay. Ay, ado kayo mat gaya man niya. Taga-ano mat nga, itagiti katrabaho amaga. Ay, unay mo dato'y nagadumadamag na Diyo. Ada taga Pangasinan, Benguet, La Union, Ilocos Sur, Nueva Vizcaya, kin Manila. Unay mo, nagadumadamag na to. Nabayag damatan, nagtabtrabaho yung opisina yaw? Ay, kawin 20 ataway, nagpangataw. Si Kangay, manumat natawan ti panagtrabaho medyo opisina yaw? 5 atawin kong agtrab-trabaho yung opisina may, gabay. Nabayag kamutan ang agtabtrabaho. Ay, unay mo tay. Naibagak sa amot tangking kadayta, gabay. Wensa, nalipatak mo tayo. Agpainom ka man nga raw aga. Impagkin ka, tadatrabaho. Ramanak mamat tiswil daw. Kunam, alas 6 ka itagsapa ama pa nagtrabaho. Anyat oras ay? Alas 7 ni tagsapa? Anya oras ka nga yung agaway at numalayim, aga? Ay, alas 5 iti malam ti out ko yung opisina, gabay. Ay, naladaw mat gaya man niya. Malam kanton nga agawid dito balayaw. Ay, kawin gabay. Mala, labsan ka pa dito paraangan niyaw. Inakaw. Nay, kasangsangput mo aga. Wine, nanapaseng. Nagapwam nga Ije pagtrab-trabaho ang opisina, nanapaseng. Agdagayam trabaho maaga. Nabayagin nanapaseng.
Ay italaan amuak ngagtrabaho kagayam iti opisina. Ay anya trabaho ngay. Utility messenger, nana. Anya klase ti trabaho day taaga. Janitor, wino para dalo si opisina. Kahit manumit nga iti sweldaw. Anya? Dakal mo't siguro ti sweldaw aga. Minimum laeng nga napasayng. Ay na, pautangan nakman nga raw. Napiyakin ka tandagayam trabaho. Hay, mabagtitaksan siya raon. Unay mo dagitan. Hay, Anya ti pakabagtitam ako namaga. dagiti karo ba managdamag No sa dino ti pagtrabahwak. Kinuha niya nga oras nga pumampanaw dito'y balay. Kinuha niya nga oras nga kasumangpay. Anya? Hey, una yan. Jak amon no niya ti sungbat ko kadakwada. Kakasya ka mangipalpalawag iti amin. Gagangay na laeng nga agdamag dagiti karuba. Ay, saan nga gagangay tararamidin da kanyak siya raon. Hey, nyalaki idin na yan. Di mo ida ikaskaso. Ay, sigurado nga agdamag naman ng kanyak. No sa dino ti papanak, no makita dak intom bigat ama pa nagtrabaho. Ha? Ay, maistrisak ka talagan siya raon. O, una yan. Ay, lumiklikak langay. Sa narumbang makita dakdag iti karo, baka managdamag no sa dino ti papanak. Aga! Sa dino ti papanam! Ay, salbag. Nakita nak ni tata ni Kanaur. Pinagsapa mo dahi talakayan na nakaring. Damagin naman no sa dino ti papanak jo. Nagsapa ka mo tin arimwar, aga! Yalatan ikaskasaw. Magnaklatan nga madayaw. Ay, una yan. Mabisita ka. Doon mangirnad ka di talakay ng agdamag. Polos, di ka sumbatan. Naladaw ka mo't nagawid aga. Apay di ta nakakarto na ginatang mo. Dayto yan, ti makasungbat iti parikot ka, siya raon. Mega pound. Apay di ta amega phone. Pangaramatam. Ay, basta. Mamuam tulatan siya raon. Kita, man ita. No, sino ti marengreng? Ha? Aramata dayto, tunggal lumabas sa kama pa nagtrabaho. Nagmayat tiring ko Nakaturog Kakarubang! Ha? Mapana ko nagtrabaho! Anyo tir aramidon ni aga? Nagpigsamot ti megaphone na. Alas 8 tagsapa ti Sir Rekaw. Iso masapa ka mapa nagtrabaho. Alas 5 matiti malam ti out kaw. Anya ka din dito nga aramidon ni aga? Agluto agman iti pang maluman me kini bakit kaw? Kakarubang! Ha? Di yun damagay, no sa dino tinaggapak. Naggapuwa ka dyan trabaho. Janitor ti trabaho ko. Ay, Itong biga manay. Ipakpakaam mo manin ni aga asimbang putay. Bumula na oras. Makareng-reng tinagpig sa megaphone na. Aga. Anya ka din dito nga aramidom. Marangrangan dagiti kakaruba iti aramidom. Kakarubang! Agpakadak manin na mapanagtrabaho. Di yun damagay, no sa dino ti paparak. Anya lakit din nila kay aya. Marangrangan dagiti kaaruba iti aramidom kunakmat. Janitor ti trabaho ko. Aga, sumartengkan. Adapay lang nakaturog a kakaruba. Sapay nagpigsamat ti megapon mo. Kakarubang! Mapana ko nagtrabaho. Alas 8 tagsapa ti Sir Rekaw. Iso masapa ka mapanagtrabaho. Alas 5 matiti malam ti out kaw. Utility messenger ti trabaho kay opisina pagtrabahwak. Gabay, mapana kag trabaho. Agpakada akong gingka. Tata ni Kanaur, sumragaon. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Isagani Yalong Bulyesen. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.